inakun kaya kasarakan di na kugwapong entisya nga isot ng warwaram di ayat di ayan ayak ta ngawan mo marta inakasang unay-unay ajak maawa takinunam kan payen na sabidong na aguraem payen na makitam tuy langap sa mupay lain subli kanyak day di singsing biyak ko atandani ayat nupudno day di ataga inep kay kayat konti matay ti agsensen na ay tano pusok piman ti masugat sa mayan na to'y riknak agraman to'y kararwa sa wen asan apod no biyak ko idarepte asimang bay to'y isip ko kanupudno yakton kayat tirumide tatuken latoy puso amang pantanunot ken kaubiyag ko tatuken na latoy puso amang pampanunot ken kaubiyag